Benta ka ba ar kana unong sun kulalong upralo chungpi hakawai sngi baro arngot ki security ki ba nakajuk asnong kila de balik snong no komta kila ap sumulang reklam dayakran uwe ya uwe pan kasumo hakata kasi kahya tangkawai komba ong unong nya sumo ki hap ki ulang kasumo ka khap nya komta kila ki ulang sendon klam dakran anda ta poya sino unong nya sumo la simpai kanti reka pakandet kalong ba uwe security uta pakano kamdak pisasyo komta uwe security ubade operasional lalu ngeces ngano benta jong u ba udi operasional wala da kilaya damro komta usek pisabo yarap pensulam nya komta jong u komta uta uwe security ubelaju kono tang ba syo ya uta uwe ne balaya shun uda sungu e ya ubu ai ko ble ba upan ma paro kicingnya bakta ki jong u la da yam ba da so si e pa ula ong wala da ngasyun pat le baklai pi pen pan rim sim dam nga adu untang nya te para la para matan kabi i ba ang sia thu ye hayeng ya jing ne ba chong pi ta wi security le tu kana ye ang bo la ba palat pro jong u bade ba ni shon na shwa pathe sem u kum ta kila so ta pi la kha sa ye ka ba heng ju ban ma ban ne ba no kam shun ne dom ban ya kren so tu na de anak lawan kaya yang kontak kalian friends tenap bagi kalian satu kalian siap ada kata apa terlalu nak cinta dan juga dia nak kata apa bagi kalian siap jadi perlu cungki armut lajan ha bagi saya tenat iwe bagi ya ha kejuaraan mertulian jenis yang banyak ulang ubasat kela la unong sun ubapau bad unong sun hi unde paralak bakam jam bad bakam ni subhan like share subscribe ada episode la bad ya hab dengan tekana ben ik comment